balik kami sa gereja. Isong acara pemasuk spiritual di na perjolo may doa tubuh nami nasiam peratusan ra udur mause lupa binanga lupa balian silibat sitorang jahe do perdiri setak romamu inang namorai do razai buah bermusik nami masuk mas spiritual itu tugas nami asal kamu maju nau bertusiama. Kami nama rawat tubuh masuk ma hula-hula nama maranggi sima jutak sina bela pajahitan hula-hula na poso sia tapahan hula-hula na poso huta barat persea hula-hula bonani hari koperdadu do bona tulang pajahitan si margala masuk mahamu raja nami tuang paper musik nami ala masuk ma ula-ula nami baca mulo na ubat
masuk na sida nakin mulu tu arok dape jadi nonton bahasa tay mamuse tutulang pajahitan sian utana mora masuk be baru be di somma hamura janami tulak si jalo titip marakuk tulak si turun ima tulang robobot nami nasian muara roma masuk maura janami do sulina cara pemata ode ma tulang ope ala masuk nama tulang nami si jalo titip marakuk si turi si muara do si tulang robobot nami ba kamu majo amang parmusik nau ba molo tu aun dape adorak sunju hami ima hula nami ima hula nene bangan ajahitan do rombongan nasida do tulang robo nami takau molo tu orang dape naso lupa hami di pangkurau boleh pe ham masuk raja nami inang namorai baik di persahu tahun di hula na tu aun na hula nami pajahitan do tulang robo nami takau hula pajahitan asabe seria hita dumba sahabe gora-gora ni pamorota si manguco dengan bek seria hita di pamasuk si piridodi tu anak kota hula pajahitan naksongoni tulang ngami purulenga tulang ngami patabak bolon dengan sasiulaon tulang ngami hula nami si utagaon hula naposo siahan rapak masuk maita raza nami sa mga mangara din na sida tuhamu amang permusit nabi baik kamu majolo panamunamu tu nasida ala masuk ma tu hula salai umura hula pajahitan ope tu masuk mahita baik kamu ma raja nabi permusit nabi
warga Mangucong asa donai matong asa bagot ng hato matong nadi kaitan di hurubian oras matuk komen akon nami na matalo amat talima tamat ingo na masu asa prim matuk poki baru salongan prim matuk to di muna tulu na matong kapakamotang asa saat matuk sulu saat matuk betul nga saat tong pasatami sibirto di abang baru saat matuk kamu jumalo panggabian saat jumalo parawasan butima abang baru mau kami ima anak komuna bagon namar hal to matutu denggadai marmeyang jala tubuh di atas robian horas kami anak komuna majalo spirito di nali pasah bulan kami tuga bena mahmu rajai nama alean mau lihat ima dihita saluna songoni marajanan ala Oras. Dari Benom. Ira tutup kaki bawa pasal. Pintar di rumah. Anak-anak parangan. Lucu nak pasal. Lu tahu parangan. Guru saya belum terjadikan. Alat tutup naik masih gitu. Usia semua. Asal kita tutup kaki bawa pasal. Ira dari rumah. Lucu nak parangan. Saya ini gua kamu. Lucu orang Arab. Guru. Nauru Paulayan. Bagaimana? Horas. Kita mismo. Dihita saruna jadi dihamu amang permusik nami alamat dalam kami bertemu godang panah
tema di hamu amak permusik nami ala Marotol mahami di dulu jamur Diamuna marbikas detong Iman nama calo basu-basu perbagasun Anak nami dot paruman nami sebagai coroi Disialani baik kamu macam godang mula-mula Ay bermula uli bermula deka Baik kamu apa? Ajar kamu mau bagi doa kami. Jadi malah matutu di amat tadi bata saya si matong rohani matong di bata ilmu matong tuanak nami do tubarman namion asa bintang nerwis ma to bunda semorok malah diri matong nami parwan namion do anak namion parbaru to torok diham amak parusi kami godang dilang-dilangi anggian madidang anak madidang baru tujuan nario Baik kamu mang. Mau lihat nanti. Baik kamu mah godang dihami sapura marot anggian di barot amat tadi bata ima anak nami dot parwanan dot hida saluna baik kamu berkocina Iya, nasi somaro, surina saburna.
sampai sampai dua tujuan dari Disembaro Surena Saro tulang nami Roma manusia. kami anak siduk kami baik kau manggoda ke situ baru mutu angkatan naik nasi sama ya mana dia sudah
dengan bahasa di siala asi kalau do dengan di bahasa boita tutu marhai baso berpungu dia bala di tiku amat taraja inata suri bara di son jong dohami lima bonani hasutu bersiala itu ina macal pasu-pasu berbogasun lima diam gini di tiku dotu ulai rajai pejaitan nasian narmondo dison di batu hamiru ima uningan-uningan dinamorai dalam nai mau tutu amang raja inang namorai mengidogo botangia anggiat marbinegi martinangi amata martua de bara di pasorakon diang giniwon anak dot boru doana itu satu nasa hormat gue nang dohor tutu son di situ tua asa tua lak tua sikor solo tak bunga sai tua anak tua boru diang gini bo tupau ni mata waktu ada asa di patikon huzur ma di topi ni tapi ya mana turia be anggini be mangalaka sedusima dapat akka pangamon asa saat som saat tu bonte saat matu tu di ulau sederio ima manjalo pasu-pasu berbogaso diang gidiwa saat maidon jumalo nang panggawian jumalo nang parosa jadi di parusi kami anak mulai ma tertonani edarong ma bodong mula-mula las baru waktu tu bodak soba asa di soba itu tu amat tua debata sok-soknya nang amat teraja do inata sebenarnya baik ma amang parosa Noeng te bagusi kami Masabai meri kami godang satwa ramarorot asa di parorot amat waktu debata sok-soknya yang kita saruna las baru waktu godak kasaran bodang dirang anggia madidang anak madidang boru diang ginamion tujuan nyarot upon di mata waktu debata wedang Thank you.
satu bola Jawa kali. Tuau buru nami. Wali pe haroro nami boru las parwani hula nami. Pe kamu par musik kami boru. Ison rodo hami sude akapamuru muna mulai sa simatuani boru bere ibe bere ina rapor manalas ni roa hita di namar sorotan di nama rumah tangga paraman nami. Jadi nak pangido tutut tuhata giring-giring main nagosta-gosta hato main nama giring puhut mangau paupa. Jadi
Kasongono pe haroro nami akasimatuali boru dohut boru do bere ibe bere las marohani hamu hula nami terlebih hamu peparani itulah kusidi. Jadi sonari pangidon nami makodang kami sohon gora-gora muna di kami akapanguru muna di hamu para permusik kami. Nang manotor mahami di gora-gora ni hula-hula nami tulang kami di son baik kamu mah jokot kang mulai las padu kamu mah tu kontak sopa. Gabe emang gabe. Tadi kamu kodang mulai tu kontak sopa. Baik kamu mah kodangi namar hula-hula marborui. Tuan ibu rumu. Nang gabe sisi anok kami ro nang botong isi hami. Gabe tulang. Emang gabe. Baik kamu mah kodang namar hula-hula borui. Anggia mananya mata di bata di kami namar hula-hula namar borui di lianak macam apa? Mau lihat? Iya. Sopa-sopa.